नमस्ते सम्पूर्णमा हामी चाहिँ तपाईँलाई एउटा च्यालेन्ज भिडियो गर्न चाहिँ जाँदैछु। सो लेट्स सी के हुन्छ। कसले धेरै खान सक्छ हो अभियसली कसले चाहिँ धेरै खान सक्छ अनि कसले चाहिँ जित्छ। जसले जित्यो उसले चाहिँ लास्टमा पाउनेवाला छ 500 रुपिस। सो लेट्स सी। ओके ल कस नियम चाहिँ के हो? सिजर पेपर रक गर्ने अनि हरेकोले चाहिँ 10 गर्ने। ओके राइट। कसले भन्ने सिजर पेपर? ल सिजर पेपर रक क्रप 1 2 3 4 5 6 7 8 10। एक चीज खानु पर्छ है। छिटो छिटो जल्दी यार। हम मेरा मुख से पानी आ रहा है। मेरा मुख से पानी आ रहा है। जल्दी सिजर पेपर रक 1 2 3 4 5 6 7 8 सिजर पेपर रक सिजर पेपर रक 1 2 3 4 5 6 7 8 छोरा 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 भयो। सिजर पेपर रक दुम 1 2 3 4 5 6 7 8 10। जारी रह्यो। रक 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ओए ओए सिजर पेपर रक 1 2 3 4 5 6 7 8 ला चोको भन्दा खाइदियो। ल छिटो सिजर पेपर रक क्रप खानु पाउँ। दुईटा टिम मात्रै एउटा चोको भन्दा सिजर पेपर रक सिजर पेपर रक सरी सरी ला चाले निकाल्यो। निकाल दिया साला चुड़िया ने। निकाल दिया साला चुड़िया ने। सीजर पेपर रक 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ओए सीजर पेपर रक 1 2 3 4 5 6 7 8 10। सीजर पेपर रक सीजर पेपर रक सीजर पेपर रक 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 खा 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 मनी चिरियन मत मनी चिरियन मत पेपर रक सीजर पेपर रक चलिए सीजर पेपर रक 1 2 3 4 5 6 7 8 10 म एकचोटि जानु मासु जानु मासु सिजर पेपर रक राख्नु हट्टिमुनि खानुपर्छ हट्टिमुनि खानुपर्छ। अच्छा सिजर पेपर रक यस्तो गरेर दिने यस्तो गरेर दिने सिजर पेपर हैन 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 सिजर पेपर रक खास चम्चाले खानुपर्ने थियो तर यो त यो स्पुनको चाहिँ युटिलाइज गरेन हामीले बिकज वी आर नेपाली नो सो द्याट्स वाइ गडले दिएको चम्चा। ल कसले फर्स्ट हातले खायो चौथो कसले सिजर पेपर रक 1 2 3 4 5 6 7 8 10। एउटा त खानु पाएन पाउँदैन पाउँदैन एउटा त खानु पाएन पाउँदैन। अच्छा हमको सिखा रिया पेपर रक 1 2 3 4 5 6 7 8 10। सीजर पेपर रक सीजर पेपर रक दिन पनि सानो सीजर पेपर रक 1 2 3 4 5 6 7 8 10। यहाँ भइरहेको मैले नि त्यस्तै गर्छु बहुत चिसो भएन
सेकंड सिजर पेपर रक एक दिन जानमा सानो अति हात डुबाए पानीमा ल सिजर पेपर रक एक दिन जानमा सानो कन्फ्युज भयो कि माइन्डले चाहिँ मासु हात चाहिँ यता भयो कि अनि कन्फ्युज माइन्डले चाहिँ मासु हात चाहिँ यता भयो कि अनि कन्फ्युज सिजर पेपर रक एक दिन जानमा सानो सिजर पेपर रक एक दिन जामा सतन्दस पानी अनि कुगाउ एक दिन जामा सतन्दस सिजर अब चिसो भयो सिजर पेपर रक एक दिन जामा सतन्दस सिजर पेपर रक एक दिन जामा सतन्दस फटाफट चार दिदीले सिजर पेपर रक एक दिन जामा सतन्दस अरे सिजर पेपर रक एक दिन जानमा साधारण दस चिकन मासु एकचोटि सिजर पेपर रक सिजर पेपर रक तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं सिजर पेपर रक एक दिन जानमा साधारण दस खेल्यो सिजर पेपर रक रक सिजर पेपर रक एक दिन जानमा साधारण दस सिजर पेपर रक एक दिन जानमा साधारण दस टिस्यु राख्नुपर्ने रहेछ सिजर पेपर रक ड्रप ल सिजर पेपर रक खान्छु होला एक दिन रक एक दुई दिन 4-5 सागा नहुँदा वाच्यार प्याज पखायो सिजर पेपर रक लिइसक्यो नि त लिइसकेको पाउँदा है यस्तो लिएर राख्दैन म त यो नि सब लो लो यस्तोले राख्दैन म त यो नि सब लो लो सक्यो भने ल प्लेट चाहिँ लिन नपर्ने फेरि सिजर पेपर रक ल यो राखौँ सिजर पेपर रक कसले झ्याली गर्यो भन्नु है ल छिटो सिजर पेपर रक एक दुई दिन 4-5 साधारण दस अर्को दियो भने फेरि सिजर पेपर रक झ्यालो न मेरो सिजर पेपर रक एक दिन जामा सतन्दस ओमेजी एनो लमेट सिजर पेपर रक एक दिन जामा सतन्दस अगायो पेपर रक एक दिन जामा सतन्दस सिजर पेपर रक एक दिन जामा सतन्दस सिजर पेपर रक एक दिन 4-5 आम्मै सिजर पेपर रक एक दुई दिन 4-5 सिजर पेपर रक एक दुई दिन जामा सतन्दस सिजर पेपर रक सिजर पेपर रक एक दिन जामा सतन्दस सिजर पेपर रक एक दिन जामा सतन्दस ल चिसो भयो सिजर पेपर रक एक दिन जामा सतन्दस अब लास्ट सिजर पेपर रक अबि एक दिन जामा सतन्दस यो चाहिँ कस्तो लाग्यो सो तपाईहरु चाहिँ प्रतिक्रिया दिनु होला नेक्स्ट टाइम चाहिँ यस्तो भवाल खतरनाक वाला हुन्छ सो त्यही त है थ्यांक यू फर वाचिङ
see you on next video.